twe ye ba Uga mamba twemi. Uga man wase wa twemi. Oh, na ene kura mpesi mi shira $1. Sakura kura. entina me ka sa twa me no. So woni wa danfo na agina si wa ha. Alo masie. Aw. What's that can home? And that crowd here abro chire sika na ne ma hu na won so ye bro chire fo na next time won miemu yi sa pepepe ma min tumu so na kono he tugum so efoku achi e bi to for ma memfa we eye mu kitua we ye mu nketua obetime ka yo efo me bati wo so singa nje minu ani a mafra why yo mafra wo bro chesika anya pia do ala ba wa ya di o na no ma fa wa je juma papa hey wa boda mana na ma fa ma ya juma wa fa me ya che obotom ana so se ya nche fa manya sa woni ma de na wa ye no woni de akoso ha wo mu sebre kura na nye wo seba be fa mu sika ai amamne na mai akwankyere wo akra wonya hunu wo ho ano wo pese wo pese didi bola so adefa keep it ma ba didi wo bola so wo fa ye beba na otwa fufu wo bola so wana na wo sa fufu asenso so buso mo na ntisi ame mpacho wada fosi mi bisa se e kwanso go kwanso de boko nam se nana enam hefa enam se enam he enam amane na me boko dika se ye na wakasa tse ase pitu ni mama ne ne se me bai wotwa afienye otwa ade suku wonya admission admission ya admission admission afienye abontinye timitumani a Fale. Nana de school woni mu agro. Atoma. Me baya. Ya na. Yes me mam hoso. Fale na kasa. Wonne yi. Skeni kasa na atio. Fale. Woze ti mo hwena no. Entina na me srawo school de wo fani agro. Ti akro so wo twapa nya agro. Na ja be de betu anim so wada woro ma bebo akore na be ma no bosia be ma be bosia akore de be ko school na me sra wada woro ma ni ti na me baaye me sra papa ma ne nto no Ai nana ye wo ni se sikade mo bi se tam bosia so de me po bosia okro obi be ya yia Ewa motuma ni na mo hwa hade ne wo ho one day Dade Sapo factory. Dade Sapo factory. 1F 1D1F. Hey. 1D1F. Mese kasa Dade Sapo factory. Dade Sapo factory. Dade Sapo factory. Maya na manye. Why ye Maya na manye. Nana why ye? Musa am ka kwa asasem. Oh, say ni pani nka yo. Hey. Enya no ase wo boyfriend wo kokesi mu. Onim sa obey wo hia aso oboy adidi na tem. Omu ade. Hey. Entina wo bai we ma me pani man fa ni dem so sole gina ho no. So ba wo mu ade. Obi a wo mu ade so de me bosia na me sika enko no ho. Onim na sa wo hwe na sa. Mana so de me da ka cho say e be pem mo ba sa me nim so mo be yese. Kumfu. Onim na sa wo hwe na eni eche me de ade ni chamo ni suma. Umu ade ama ye nje. Who for so tun? Who bondo? Na be go school mi mo bi am ska me de ma wo. E be peska ho na ye nye bintu apem ya ma pene ni nti anu nti no ma ye bosia. Ya so se be ka wa. Wa so wo kan go. Ana pa wo nya sa. So boy be pe wo. Fancy for. What is the other kind? Mete the kind no de wo ye na ye. De wo ye na chese. Wase ani agina si o manu what ya say? I know na wo na wo ma basa. Anti no be ma wo de oba ekun enya ofele. Be ma wo no oba ekun oba di asema. Oh, respect me. Etwa so. Di asema. Hey, emi na ma fa wa kasa. Wo na afa makasa oba no so na ne ekun. Ana na wonim nyansa sa. Ya na mfo ni so be ka sa na no so mete. Ase wo.
Ja see on. Nanti wo na wo ye bema wo na asa metim wo na ye me yonko. Wo ye oba de onu nya asam a. Twa so. So omu no. Omu no wo se bema. Ya kana wa sa. Ya kana wa. Efo. So why you friend champion do. Why did TV pole no? We are doing TV pole. Ohima aye. Me ma TV pole ama. Ohima twa so. Antenna na say strong. Ohima twa so. Efo. Ka hunu sa wo yonko brebo ne me. Me ya komfo panyina mete akonwa so. Sabi se won fo buo mu obia ku ho akonwa mete so. Etimi me gina ha ana wo de wo peye de wo peye fo. Na same me ya de obetimi aka. Ase wa ade no ade de ye no aya me ya. Oh man yes ade no. Aka de me bo obesiafo we hu na ofa mani ma. Aka ban. 2 cities ni 3 cities na de mam na wo bo me no ka. Wo ma sai. 2 cities. And 1 city, Mimi Fama, Mama, and this was a fan, Epatabo, I come here, Tom. So I'm up to tell Magayomo, na wakani nyansasam ma fa na sheda no atwe afa mi so abetire wo fa ni sheda mo ntinka baba be twafa wo twafa so ja kansa na wo pie ko sana bama wote twen na me mi se me ba ta oh ma besne na me se ma ba ta na se papa wa pota mo ba se me mami oh ma ko fa na se na wa ba hey asiewo mami krokro no man ne bama Enyonam Merci. Asio le o bere suranya o. Ena me beto ye. Trase. Ye no an say na amene. Ye no an say na amene. Me ba. O benom de me wo shower me wo champagne o me wo bilis. E de na ape. Ana me okay me no bibia. Me ba. Ya se let ya me catch the pa. See. Tina me kan me se me pa me wale me ku me nu me se me wale me ku mu we have catch us pete de owe wona ma se bika me firi mu fi pa se me hu me ku mu ni a me bo akra a hwe kai a wale fro kan tan we am aba beto mu pe ni Utuna ho kra o ntiase na sana wo no obate a wo makom de no na wo kire ne yom kom na wo hia sika wo ma no chese yenim oba no botaye penti a wo ne nete na sana ye no oba editma abras be man so de ye dwumade na hwe oba fa sika egu oba so kire oba se ne nti na ate ho nana meba jiwe hwe me ba ye no me ba ho no me hu se enkomre nyina e ya ho kire sabi oba te sew avre ko se be ma be kire wo ye nkom asama watete wabraba mu atete apansa na hwe nya me ya ne se yesu ni anwafo su be ni bia ne unim so otimi to ebro to kitchen ye bedi ebro no from January to December. So no, you fan car, pele car for 3 days. And the next only once. It's because of 3 cities not even my na 3 cities, every 2 cities. So better say me dey be a metal rasta. Because of the mess some between you dey be a metal rasta. Me ntwa no na mo na mama na basa. Na die nso nti na wo senke basa. A kire sa mu kwa awade na mu to na mu bia. Mu hwehwem. Mote da sabra wa no mama mokura so onse nipa no bi hu yan ne ye hwe ye dressing a na obu ye nimtia e cassette ya ye nanso yan ye beka che say don't mind the body mind the engine ohima me jina wo sa no V8 engine sin me ka che o plane fa hello odo mi amedo na se wani kra me kwa ko fa do me yes kafra na ese mo teacher fo no na mo jimi nansan kakra se akosta akio se wa na na for music asem sika sem ni mom na aba na nwe mo aban na afero wa bibia mom me ha ti se di su ande na wo yiro husu ande wate na o ma me o ba no no he me ma me ho ya
o papa so we me wa na besi o papa na me yonkuru no ti wo na besi mitrima na alomo na ma ya basasa me bi se odi nkwata samsa prosifo be fa na me na me be no na me na me so da bi wo baba yi de anya hwe da bi kura na metima hwe no nti wo de wo ya me wo nkwa de problem bi anim wo ya bibia wo school na e difficult to abrafi me wo wate so fi hu nu ya bia ne mpampuro wate na wo na was 16 years old here and I would 15 oh 50 dabi wo bro na onya na epanyini December 24th year na menya 16 dabi wo bro opa buta ma me wo de me anaso do papa wo ni ayi na me ni nyina mate ba so ho dwode adai dan kwa bai akura no wa feke kana tuna ye shape nkitwa bi resa no o de na suma da penye we be